I know you both have briefly covered the hospital situation with the catering companies coming through, but over the last few days, Samoa Observer has published 3 separate articles highlighting that it's due to unpaid wages and overtime issues faced by the kitchen staff. So there's a clear direction of blame towards the government, and they're saying it's all of their fault. But I do like Talamua's framing. Talamua also posted an article, and they mentioned that it is not the direct failure of government budgeting. So the Health Minister, Va'auao Salumalu Alofipo, told Talamua he was completely unaware of the unpaid overtime issues until after 9 a.m. on the day of the walkout, with 12 kitchen staff and 2 dietitians arrived outside his office. If it was still under the old system, they would have gotten their overtime already, the minister explained, referring to a recent administrative reshuffle that delayed payments. He also stated the Ministry of Health is one body. They are servants to the public. The divisions may render different services, but all are part of one ministry. So he says that there are blame on both sides. There was clear that his office was not informed early enough to intervene. So I like how Talamua framed it. It's all about a breakdown of communication. But my question is why didn't they communicate this to the minister? Manayala le mainga wa mai hana ali atawa lela wa matua fo ilele fa mata tetele mai ai ele aware minska ne ana mala minska fo na fionga ya va va fela upuia mai va ana manino ana oiloa ele kupu va veiloa ele kupu mele they walk out here leo no gate ele no winga le atawa mahana o leva langa ave se kaufa o tere tau se tau fa fefe but a warning la baka inga ara au kuka why le tau mate were already pre-warned le au kuka le administration from being if you're not going to do this we're going to walk out, if you're not going to do this we're going to walk out. Ai le ai masis wa kango se kaufa amala malama nga ile mingiska o le a sava vali ese kanga kangai koea o seanga o ese loa e ongo kupu i mase mea makaukia o le ayo ma Saulila nga kala ole fori mai ole vanga nga karango le au kuka ia la ko umai e kai mumu ai fe wo ole melo le fiu ai me vole ngo fa ko ole minska ole mo ka kapisi lava ile se kai mir minska ko nga me nga le fai CEO ma CEO ma la ko pule se inga ia tio la mo ko nga me piko one of the lowest problem I kongole o fa mai ai o minska a sa bari ka fa nga longa fa sa ga minska ye ka ia o kere ka ye nga le ka si o se serva nga ma ko ngol fa kongole fa mai ka so ko fa se o posis ka ma o le wa enough I le evidence. This is enough evidence. If I loa I le fionga le mingiska ele masesi out vanga le fa ko inga in a decision making. Absolutely. Yeah. Why? Wo walk away ia le okuka pevela sa fo ila sana nafi mantona mo fa so I tulia ka ke mala malama ila ngonga ma afianga kanga e arulo wafu ai le kongia tate mala malama ila ngona ale ala sa fo ila ole mana ia la vanga le wa mawa ile se senga la tustusinga e sa ule sikuskusinga e kau fa leanga. In other words, it's always kusinga. A play man malo le fa ko ko ale la sa ule tustusinga langi kere so mal talamua o ia fo fa ulunga o tustala associate tustala like va vai sa o ale u o se vainga e fa mangingo mai walanga o le fiero kanga ka o le ale real issue le la wa mai langi o le real issue o sa ngor mingiska nga kele awea le melea anga mala la mingiska wo faise fofuanga ai le kupu mai fa peng. Absolutely, and I think after the situation, like you said, the MP has every right to be concerned about the processes in the hospital. So if they cannot even sort this one thing out, I think a lot of MPs will have to seriously consider the public servants and their duties and their roles and how that's being implemented. Yeah. Manaya, ai mana tua la tau tio mai la utustala.
ele tau fesilingia le tustala langi kersoma ma ya te foi Samoa ayaya sengusi pepa sengusi pepa po se elilifa ia ilo to fa to tuanga talamua a meseni ole au singia ole au kusikala Samoa Klopo ya sina Retzler tuiloma si o tangata singia na o telo o telea ala au kusikala la vainga fo ile tusi tala mai matula ben langa ole ingoa ta ule lei ole observa le saka o ko mai ya o tua ia o lalo peole tamama tua ya sano o tailor ele ta muli ya eselo fia kama leo mataafa Ken la Ramesi mataafa Ken Rames I think pau ale na le tangata fai una ngata I lolo ta fia tulu ai sawa ilo ele mele usa wengei nga ole nga wa madia ele mele usa ole mele I ko fa nga ba ngale ngole le observer e ba ko ile au le trainee le ba nga ye ya ko ra ko ka fole le editor le fa kanga me wa kile al makanga ye ka o sidi akul fa maongi male sa o le kalamua ilo le observer yes quite honest yes absolutely was he akul fa maongi ame sende malangi soma ya ba langi o le kalamua male radio Polynesia o am seme e sidi akul le fa maongi o radio Polynesia ilo le observer e sidi akul for le Klopo news yes definitely ilo le observer I think, as usual, they're stirring fear. They're trying to create fear. I think on Monday we talked about, how they were trying to talk about issues around the economy, everyone going through a hardship crisis. Now it's the hospital. So targeting health essential services so that people can be fearful. Absolutely. Okay, Tatu, Olela was sold out. Now, to conclude, matawalunga le issue le. Faafetai Lau Afioga Minisita Soifua Maloloina Lau Afioga va'auau. Faafetai tele lava. Ia le ngo kamiki o le moku. O feka ngo fia kwa kama opo mai kokongu. Mili pa marakisi. Ia ola ia marfia. E fata penai nisi o taiala moleanga I luma e misia le Soifua Maloloina ma e lo tenunga ole amatua te le turn around ole matanga ruenga le nei ile lima tausanga le nei I lalo ole vava inga le Afioga ile minista ya va'auau awar mela o Afioga matua I te tangi au turi vai le tua fasinga o so CEO le ai mai se foi o administration mara vai nga ya le nga kupu mai melea e matua isa ili le tua ta o tu ya oi tangata uma ye le tau na ya saole mga mienka ka lenga ya am se ya maka ro ma all departments yes le ka kau ska ka fanga ro ngo all minska ele fa pe se melanga ai ya kau le line of authority mal process o se me fa pingi ele ka ngo all minska e ngaka la vai o al supervisor por manager ka ngaka inga ai te lo la utala mau mai la utam la sos fo ile fa to ina mai Samoa na tau mai te au tanga tala fa inga ruenga mala to tai to luai matanga ruenga even le matanga ruenga le tupe matanga ruenga le official palemia ai mesare makanga ruenga le kupi ma tupe mau treasurer ma matanga ruenga le finance soli le yakawa oisio la ko kai ko lua sa run le HRPP oisi in law zanga ya kula epa or connections through marriage or through so le ole afoi ola so le tai se fa matalanga fa yona au mai au va vai tu ile vai nga le finance sector
O le la ua vai tu ai me se foi I le Central Bank CPS le na Central Bank me se foi I o le SIFA vai EPC o le SLAC SLAC ma le NPF so le e konge ki my HRPP like pure HRPP e ka umai marako kai ko rua ka umai makangaka o lea sa run le paloka o ngisi o kama wha moe inga kuila e pai lola ko ngu me ka usuafa ois vai tatou ye lono winga o le te le o le ale ki wala kusi le ala ke lola le ki wala kufia me le mawhaingonga se ia no wonder Samoa fiu me ka se ile penga Eva ilo ti tau whaare o te o esua wha uma nei le ti o aru atule ia le fionga le sa whapito e le mawhaingonga ngonga se inga le haa ia le ari e makua moanga loa ako o matanga ruenga nei o matanga ruenga nei le nofo ai le tamau a inga this is the backbone of Samoa nanga o le ka oko ia Central Bank SIFA SLAC NPF ai nga umanga me so le control kanga kai sokanga It's the elite. wow la ko vanga le fa kanga me ma fa ka kalia si on men mi skafa ko nga yo e ona mana ia la auto te bole wale o me to ngoa ole o me to ngoa mo to so tanga le mo sa wa ko e usa wa to no winga la o le la fa bene camera tu lo tu ya auto ya a liki fo de kelo me liki fa kama seia o no winga le nei lima tau sanga ai sei si me fa malosia man tu peno fatu ona le fata tia o tu la loia la ia tanga lo tusi le pale mia mala na fainga malo mo le folonga mai ele to ia se to ila lo fatu to ile to sa mo utas a lo winga la tala ai se si va ngai fata o to tu liu i to fa o swinga le o ke pese ko ia le ataua a watu wai te tonu le whainga malo fau a vatu le latou new administration I love to see that langa te loa do you know why langa e lima kausanga o pai e umi ke le whainga mo wai pa ioi ai manguala a whaia o le malo wale o le administration la vai malo e ku mawala langa ia se vanga warua maua o e ke yuka ia mawala oe ko fai konfiki ia tuli oi ai wa ku fakai kai foi na lu so ka ngor va ke le feo le lumanga I ke e ko ila loire fast la to ona o le tu fo I me sa for me bena ai sa ko si manga fa up fai they have all the right e mai fo ila ko new administration o le fainga le ia ngai fai mai kai ola ukala le ke ro ku or fainga nga hanam le atawa o le ako e foi kama whanga o Samoa inga skorsipi mai ko e foi mai Samoa Yes. you know why e o e lango whainga paloka e o e lango because la wala ko lo amanguia le vang fa upfai they are the new forces to go in Absolutely. e o sia uia di masu sengenga Yeah. Maro. That's good.